Gertrudes Serrano, Danilo Cabahug, Purificacion Buwan, Bernardino Buwan, and Enrique Aguilar, Alejandro N. Cesarea Yalung, Beliatiki, Leonora Naring Florencia, Benamin Bulawan, Ibrahim Fadalala, Lydia Cabahug, Benasio Soan, Felicita Soan, Lorenzo Soan, Serafina and Eliza Carreon, Amelia Reyes, Felipe Reyes, Angel Atalia Angeles, Gualberto Mercado, Mercedita Mercado, Cornelio Sakay, Abelardo, Maria Francisco Reynaldo, Emily, Pedro Rivera, Alejandro Guanlao Sr., Caridad Guanlao, Narcisa Sakay, Comelio Sakay, Romeo Virginio Ocampo, Soledad Pablito Rivera Sr., Sozi Mayalong, Remedios Yalong, Anakleta Kapili, Ben, Cesar Gelogo, Angela Ginto, Abelardo, Maria, Francesco, Reynaldo and Enuli, Teofila Mercado, Epoleto Mercado, Eden Mercado, Lian Mercado, Jose Manalasta, Xavier Gamboa, Salvador Enrique Jesse David, Donorio Rivera Pineda, Mercedes Timoteo, Maria Dominia Gueco, Arnel and Chucky Garcia, Pedro Gueco and Francisca, Pablo Edi Gueco, Sevillano Soto, Frenia Soto, Leonardo Sangalang, Filmore Manrenido, kambeda ring Sablang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tamo po. Meditipon tamu king lagyo na nangigpa, amponing anak, amponing Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekan timurin. Batang matampang agampanan, ing makatalagatang pamibiyebye, pibulayan talang yeni,
at sisyan din kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iagkas tayang yening miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal po. Kin Diyos ang pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king isip, amano at pamang- tapat, at niyayaluwang kakulangan. Uli nitay panagapuko, ang Santa Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ing matasahan mo. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ing matasahan mo. Kapayapaan, karing taong kayang kaluran. Purihan, nagkapangalan, nagkapaligayan, nagkasasambandakan. Purihan, nagkapangalan, nagkapaligayan, nagkasasambandakan. Karing taong kayang kaluran. Purihan, nagkapangalan, nagkapaligayan, nagkasasambandakan. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ing maasahan mo. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ing maasahan. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inganak mo, tinggap mo rin kay kang kasakitan, bang ituro na kay kami ing kaya paning kapibabatan, king makataong kapanamdaman.
Pakiramdaman mo ring panalangin, at around me para ka ring masakit ming kapatad. Akilala rasanang may pili lang maging santo, ring sablang magdusa king sakit. Kapanamdaman at kapansanan, at abalurang makayagumla kang Kristong king kayang pamagdusa, para king kaligtasan ning yato. Yaing mabibiye at mag-ari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alananggang. Amen. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreo. Ngening mi padurutan tamo kareting dakala saksi, sukat tamong ilako, ing nanumang maging sagabal, lalong-lalo na yung kasalanan, apipigil kay katamo. Kambening maragul akapibabatan, manatili tamong mabilis sa pulayi, king ligligan ay harapan tamo. Etalalala ko ring panimanman tamo kang Jesus. Uling kaya migmula at migaganap inke katamong kasalpantayanan. Eya pe pasira lobi Jesus, uli na ning krus. Bagkus, uli na ning tulang makapanayak keyo, e napikarining kamarinayan ameteyo king krus. At ngeni, at sumakalukluk king dani ng wanan ning trono ning Diyos. Isipan nyo na mo'y tangdelana na, nung makanano ng pibata, ing pamaglaban da keyo, ring taong palpikastala. Inyay pay na ning lubyo, at kayo tutok nang. Uling king pamakilaban nyo, king kasalanan, ang gangeni, eyo pakailanganan, ing may bubo, ing kaya kayong daya. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. puryanda ka o Ginoo, ring magdulap kaya ka. Puryanda ka o Ginoo, ring magdulap keka. Kakong panata, tuparan ko, king karelang arapan. Manganla at kumabsi, ring maluka. Detang king Ginoo, magdulap puryande. King kapelan pamansana, misaplalala. Puryanda ka o Ginoo, ring magdulap keka. Ding sablang tao, aga nakaring Ginoo, at kilalanan de. Pasiratang lang sablang bansa, bansamba king Ginoo. Ding sablang mayupaya at palalo, keya dukula. Ding sablang king alikabok, menibatan, dukulangan king keyang arapan. Puryanda ka o Ginoo, ring magdulap keka. Ding anak amibayit, king panawon at daratang, iyang karelang suywan. Ing paintungo lalahi, balitanan niya, dikil king Ginoo. Ila naman ipasyagda, kayang pamagligtas, karetang pamakabayit, ing sabla, kayang depatan. Puryanda ka o Ginoo, ring magdulap keka. Talakad tamo po. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako na.
Inginu manatili kay kayo. At kekan timurin. Pamipasyag king Maya pabalita ag pangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. King panaw na ita, pasibayang dinalakit Jesus king kanatba. At suya pa, king pampang ning dagat-dagatan, pilulupungan dane ring dakalataw. Di natangya, ing metong ataong mayayaws Jairo, metong yakaring talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, sini Claudia, king harapana, at nga nang may kisabing mayap. Magingaluya po ing anak kong dalagita. Nung malyari, tuki kayo po kanako, at itumpak yu laket kaya, ringgamat yu, bayang kumayap, at eya mate. Tinukine man ni Jesus, at tikyandering tutong dakalataw, misasaksakan lang lelele kaya. Ating meto nga babae ka rin, alabi na nga duwang banwang kaya gas sandaya at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor ding linawe kaya at mimin na ingkeyang pibanjan king pamipaulo. Dapot, area pa kayap di takman. Nune, laluya pang misubi sakit. Abalita na, ing sasabyan da ring taong tungkol kang Jesus. Inya, may kisaksakan niya ka ring taong milulupong kang Jesus, ang gaking ikwanang milapit king kagulutan. Tikil ne imalan, uling nga nang sinabi king lubna, atag kilkihamuman imalan kumayap na akong. Kanita mo rin, biglang tinoknang ing agus ning daya ng mayayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus, king ating upayang linuwal kaya, belik danala ring tao at nga ng kinutang. Ninuing tinagkil, king imalan ko. Ngarang may kibat ding kayang alagad. Akakit mong dakalang tao, ring sasaksak ka, at saka mo kukutang nung ninuing tinagkil, king imalan mo. Dapot sindunang miglalawe Jesus, panintunane itang tinagkil kaya. Pablasang baluning babay, ing me palyari kaya, gagalgali ang linapit kang Jesus, sini Claudia king arapana, at pigtapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na ka ning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kang yeni at ipanatag mo yung lub mo. Mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, inyang ating mapilan adinatang ibat king bale ng Jairo. Metene po ing anak yu, ngara. Bat pangabalanan niya pa ing mayestro. E napinsin ng Jesus, ing karelang sinabi, nune nga na kang Jairo, kami gagana ka, magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki, nune mo i Pedro at ding mikapatada Santiago at Juan. Inyang miras nala, king bale ng Jairo, ikit ng Jesus, ing magugulula ring tao. Dimdam nala ring tatangis at managulele. Kalub na king bale nga nakarela. Ba't magugulo kayo at manangis? Eya mete inganak, matudtudya mo. Dapot ila, kelyande. Pepaluwala na laring sabla, subali mo, ing tata ampon ing indaning anak. Ampon ding atlong alagad, at linubla, king kabiliyanan ing anak. Telnane gamatin at ngana, talita kum, nga nawari inang, sasabihan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin, mibangon niya yung anak at sakaya linakad, at ineng labing duwang banwatwa. May nga pamulalalangan ding sabla. Maigpit ng penabiling Jesus karela,
ing era panya bianiti kenuman at inutos ng dinandeng pamangan ing anak. Ing mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayongan. Minsan po, atin pong linto, peka masanting, peka malagu, at peka maragul a bulaklak, king metong pong lugal. At den pong tao, uling tourist spot ya po itang lugar ita, paniglonde po ining bulaklak, because it's so beautiful, it's huge, at ingkule na eya pangkaraniwan. Pamikturande, pilulupungan de, at pagkaguluan de. Makabaing pila, bang kanita makapagpas-selfie, makapagpa-picture lamo, kening malagong bulaklak. Ating pong metong alalaki na malambat ng manaya na mamulaklaking tanaman na ini. Because this kind of plant will only bloom, no? Minsan mo for 40 years. So for 40 years, anak ya pa mo manayan uling base ka rin nga babasa na kem botany na ining bulaklakay ni pag may mulaklak ya, it is the most beautiful flower that one can see. So dintang po itang pamikatagon libutad na ning 40 years na may mulaklak ya. Then ipong tao paniglonde anyang sariwaya pa. Pero anyang melanat si kaso. Melanat nano pang paniglon mo. Matsura kule. Panat Pero, ining lalaki ngay ni ang ganaking lumanat ya, ining bulaklak, ma-amaze siya at tatangalane ing legwana. Uling balo na king sarili na for 40 years, misa niya mo mamulaklak ing tanamang ini. Datang magpicture, eda naman balo, na minsan niya pala mamulaklak kalubning 40 years ining bulaklak. Well, sometimes, balay tamo retang maniglong pipicture kitang bulaklak. We only know God, po ang ating tamong kailangan. Bumakanyan. Lanya po yung tao. Magi na pong sakit ng tao, nalalapit yaking Diyos, pota mong atin niyang kailangan. Potang atin niya ang problema. Potang mag-board exam niya mo. Potang masakit ya. Karin niya lumapit ki nga pong Ginoo. And there's no wrong with that. Actually, we need to come closer to God. Lalo na potang magkasakit tamo because the Lord Himself told us, come to me. Come to me, all who are weary and find life burdensome. Gusto ya po ito. Pero, impang maglapit tamo ki nga pong Ginoo, mo po dapat potang atin tang kailangan. Etaya mo pipicturan. Etaya mo kilala. Potang sariwa, potang malagu, ingega na gana. Noon pati, karing panahon na ordinaryo ing kakatamong karanasan. The gospel for today is beautiful. Atin po nga duwang tao, alinapit kang Jesus. Lepitan uling atin lang kailangan. Nano po yung kailangan da? Kagalingan. Masakit siya po, ing anak ng Jairo. Ing metong kareng talapan ni Bala, kin templo. At masakit yan naman po inipong babayi. Pila ng banwang miyayagasan, hemorrhage. Pepa-check up na po kanu, karing espesyalista, karing doktor, pero ede po ahulo, may gisane kwalta, may gisane tipon, lalo yang may grabe. Anyapin, inya nga balitan da, na tsuing ginutang Yesu Kristo, may kisiksikan lapin man, nga na po ng Ebanghelyo, may kisaksakan la, karing tutong dakal at tao. Na ano po yung buri ng turo kay katamo ng Ebanghelyo? First, we need to find God
in our experience. Pilang beses ko po, tutok nang at mga di, king patingapon. How many times do you pray? Or what kind of prayer do you pray to God? Baloy po, ing panalangin, yapining, makisabi tamo king Diyos, at po mayayari ka rin. Pakisabyan na kataning Diyos. But sometimes we only fulfill the first part. We do the talking, Lord, biyayo po ini, Lord, o ini po makanyan, Lord, sorry, Lord, thank you, Lord, I praise you. Pero we miss the second part. That is, to stay still, manahimik ka, and allow God now to speak to you. So, atin niya pong katahimikan, ingino naman niyang pakiramdaman mo, kakaba ng litanya mo, darengaduan mo. Potatin niyang buring sabyan kaya ka, ingapong gino. And metong po ka ring masanting agawan, yapin itang ausan tamong review of life. Nung tempong mag-aral, mag-review la, bang kanita abaluda yung lesson, nanuing abaluda king topic ng discussion, kimbiyata mo po, we need to have a review of life. Halimbawa po, patingapon, i-review ming patingapon mo, naning milyari king patingapon mo. Neng kaya po sabihan tama, wala naman pong bayo among, linob ko po king obra, may garal ko po, may malengki ko, may gipagindredos ko po, ala naman pong bayo. But you know, God speaks to us in the ordinariness of our experience. Andyang simpli ang karanasan, nung pekabulayan me, nung pekalawin me, mekad akit me, and you will be surprised that God is saying something to you. No? One way on how we can find God is through our own experiences, no matter how ordinary they are. Andyang simpli among meki, pakisabyan ming magtinda, pakisabyan me ikumari mo, mamipi ka, magluto ka, manyese ka ring anak mo, or you do your work, you are studying. You look at these experiences, maybe God is telling something to you na akakaligtaan mo, muakakit, uling ka makiramdam, may lalawin ang karanasan mo. So first, we can find God with our own experience. Kadwa po, we can find God in our hearts. Akit tayong ginuta mo, karang kaya katang puso. You know, if we examine the hearts of Jairus and the heart of the woman with hemorrhage, nung lawentala rin puso da, naning lamaning puso da, yapin po yung lugod. Jairo, lugod para king anak na, buri na yung kumayap. Ining babae, ing lugod, king akit na king sarili na, bisayang kumayap. And they only found healing with Jesus. At ikit deya po ita, king pusura. Their hearts speak. May ngusaping pusuda ating penintunda, Jesus. Dem puso yu po. Dem puso tamo. Panintunanda ba ang Ginong Jesus? Panintunanda ba Jesus? O aliwala ring panintunanda ring puso tamo? Nyapin, we ended up mga biguta king biye, mga dismayata king biye, we are disappointed, we are sad, because we are not looking for the Lord. We are looking for something that is selfish. We are looking for something worldly. But a person who always seeks in his heart the Lord will be blessed. Panwana ni nga pong Ginoo.
Aduang bagay, you can find God with your experience, in your experience. And you can also find God in your heart. Anyapin po, eko po sasawang mga di, eko sasawang manintun, eko sasawang lalapit kingapong Gino. Kalupan na pong hayro at ningining babae king ibanghelyo, tinggap da po, ing karelangan nyo waran kingapong Gino, paulining kasalpantayanan da, paulining pamanintun da, kang Jesus. Amen. Kaluguran kong kapatid, makatipon tangi ni keti banbiyayan lang pasibayo ring misteryo ning kekatang kaligtasan. Manalangin taking lubos mayupayang Diyos, bang itugtog ng laganap king yatu ingke yang grasya at biye. Nga tamo pong samabi, ipakit mo ingke kang pakalulu o Gino at dinan mo keng biye. Ulitan tayo po. Ipakit mo ingke kang pakalulu o Ginoo at dinan mo king bi. Para karing sablang matagulaling king bera king Dios, ban kapamilataning kayang grasya, manatili lang tapat karing karelang pangako, ipanalangin ta king Ginoo. Para king kapayapan, pilatan daring bansa, ban mawalaing sablang kaligaligan at ding sablang tao, mabiyasa lang sumuyong timawa king Dios at king metong at metong. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing mga tuwang magdusa king kalungkutan at karing sablang uring kapansanan, apa kita sanay kekatang lugod, kapamilataning pamaglingap ta karela, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangang sablang makatipon ngay ni Keti, mabiyasa ta sanang matampang gumamit karing bagay-bagay, ning kasalukuyan na biye. Banatay dakatamo painturo kingalangangang ligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong miyaw na biye. Ipagkalam na saning kapag nasandaring pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginodimdam moing panigapuning kekang balayan, amanyawad king ika mismong tiro mong adwanda. Agadasan ng tanggapan, ing pakibat, amagmula king maglapo mong grasya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Talakad tama po. Manalangin kayo kapatat, baning kay katang daon matanggapiya. Arapanan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayaning kayang lagyo, ing kaya katamon ka sa plalat ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, ing lugod mo ang tabayanan ing balang pinandit ning biyemi. Tanggapan mo ring panalangin at ayin at around me, para ka ring masakit ming kapatad. Ibalik mo ing masanting dang pamikakatawan, at alilan mong tula, ing kabalisan mi para karelam. Itiadwan mi ing kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginu, manatili kaya kayo. At kekan timurin, Iyat na rin puso yu. makayat nano king gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamong. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin oy pa. Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bage, at dininan mo kengang dake king kagana panang. Bistamat Diyos siya, linubas na ing kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ning daya ng mibubuking krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinanita mi parangalan niya babaw ning sablang lelangan, at meging pagmulan na ning biye alanangga, karing sablang susuyo keya. Inya kambering sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe king alang toknang dang pamamie kapurian keka, at ngamingang pupuri. Tunay kaping banal o ipa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loop, kimpamayla sampong kamatayan, king wane ing tinape, pepasalamat siya keka.
Piraso ne, binyene, karing kayan disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyaning kalis karing kayan disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Baan keta mi patawaran la ring kasalanan. Naptan niya iti anding kapigaganakan kanakong. Misteryo ning kasalpantayanan. Samantalang pagmasusyan mi ing kapigaganakan kingkeyang kamatayan at pamanyubling mebye, daraon mi ake kagino ing tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Nga nakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Kanakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mye at ding sablang may ngayangon na biye. Dakayanan mo sa aking sala ning lupa mo, pakaluluan mo kengan, panigapumi, kambening nuan a Virhen Maria, indo ning Diyos, kambering nuan na apostol at ding sablang santo, ake tula mo king ke kaabaning panahon, mga intulit ke sanang maging kayabing talapang mana, king bie alananga, at apuri rakasa at apaligayan, kapamilatan ng anak mong Heso Kristo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Yan din po manalangin tangwip nung kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning ke kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang ke kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakawan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Ipakit na po ngining may kakanmetong tamuking kapayapan. Kapayapan po. Kaya kong Espiritu. Huwag naming Jesucristo, Krista, anak ng Diyos, aking kaburihan, ipagin ng Espiritu Santo. Kinggan ang kamata ngayon din ng magandang inyati. Kapamilatahaning kabanal-banalan mong katawan at laya, itimawa mo kami king sablaming kasalanan at king sablang dewa kami. Marami mo sanang papanatilian tapat ka rin kaya kang kautusan at kapilanman kaya mo kaya pagos ng mikawani kaya. King kasalanan inyatu, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, sa kilala ko, king kasalanan inyatu. Ibigay ke kami, ing kapayapan. Ibigay ke kami, ing kapayapan. Ibigay ing kapayapan. Ibigay ke kami, ing kapayapan, ing kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu. Kapalad na ring mayaus king apunan na ning kordero. Ginu nga kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo at kumayap na ako.
Maya pabengi po kaya katamungan. Pabustan niyo pong pakilala kay kayo yung kaya katamang migmisa, kaniting katlong aldon ng kaya katamang nobenaryo. Iya po yung kasalukuyang kura paroko yan yung Santo Rosario Parish, King Tinabang Magalang, Pampanga. Alang aliwa po, Reverend Father Fiel Pareha. Palakpakan tayo po. Among king lagyo na po, ding bubuo king Pastoral at Rectoral Council at Finance Council, kambeda ring devoto, dakal pong salamat king pamakiagom yu, king katlungal na po ning kaya kaming nobenaryo. At bukas po, hindi katamong magmisa, Reverend Father Norman Arce, iya pong makatalaga king Arcebispado king Pampanga. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing saup mo king makataong kainan, papakit na karing kapatad mi ing upaya ning malugod mong lingap. Pakayapan mo la king kekang ganaka, at ibalik mo king kekang iglesia. Kudiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Panalangin king Jubileo. Ipami at subanwa, ing kasalpantayanan apigkala mo kay kami, king kekang anak, Yeso Kristo, ake keng kapatad, at ingapi ning pamikalugod ake kang pelablaban karing pusumi, king kapamilataning banal espiritu, gisinga na sanang pasibayo kay kami, ing nuan akapanayan, para king panyatang ning kekang kayarian. Ibayo na kami sana ning kekang grasya, ba kaming maging alang pagal at talapangambul ding bini ning mayop a balita. Deti sanang bini, ibayo ra kami, kapluban, ikaming ketawan at ing meto sikluban, king pihong pamanenaya, king metong abayong banwa, at metong bayong yatu. Potang melupig nala ring upaya ning dewakan, ing kekang ligaya san lagneng alananga. Ing grasya ning Jubileo, gisingan na sana kay kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana ing tula ampong kapayapan, ning kekeng talapagligtas king mabilugayato. Kekeng Diyos, nuwan alananga, miabiyeng ligayat kapurian, manggaman king alananga. Amen. Amen. Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilan mang Birhen, akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, ketulaming gewang suging santuaryo, iba't ka ring payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, banaduan ing pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalupko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saup mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Pami at kabanwa, samba niya yung lagyum, datang kaya kami, ing kayarian mo, ipamintuan niya yung loob mo, ketis solip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, biye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami.
Mangam kepay South Kintoksurnay, kabos mo kami, King Maro. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingin ng Diyos at ka. Nuwan ka ka ring sablang babay, at wanya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induling Diyos, panalangin mo kay makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligayak ng Ipa, ligayak ng Anak, ligayak ng Diyos, Espiritu Santo. Antimoing sa diara ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman manggaman, king ngalanganga. Inginu manatili kay kayo. At kekan timoren. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Banal Espiritu. Amen. Yarining misa, umen ako, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. May pabengko.
Announcement po. February 15 po na eh. Naku, court siya, kailangan niya po sa mga Apollo of Disney.